أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آه التفسير الميسر degan mushu tafsirning o'zidan Maida surasi 114 oyat kelgan edik. Shu an o'zidan endi darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Meryem oğlu İsa. Ey Perverdigarimiz Allah. Bizge üstü tamak bar dastıxan çürgün. Bu gün bizlerge ve bizden keyingilerge bayram bulup kalsın. O dastıxan sendin bizge kudurtunu ve peygamberlikini körüsülüğün bir muciz bulup kalsın. Bizge rızk bergin. Sen
rızık bergüçlerinin yaxşısan dedi. Allah İsa'nın duasını icabet kılıp, onu men sizlerge çokum asmandan çürmen. Sizlerden kim ki şunundan kin kapır bolsa, onu şundak bir azap bilen azaplayman ki, ehli cahandan hiç kişini mundak azaplayman dedi. Öz vaxtida Allah etti. Ey Meryem oğlu İsa, sen kişilerge Allah'ını kuyup, men bilen anamni ikki ilah kılıp elingla dedingmi? İsa etti. Rabbim, şäniňe laýyk emas närslerden seni pak dep itiqad kılymanki, maňa eýtişga tegişlik bolmagan sözlerni men eýtmaýman. Eger men u sözni eýtgan bolsam, onu sen çokum bilesen. Yani mening undaq demigenligim sana ma'lumlyk. Sen mening zatymdikini bilesen. Men senin zatınlıkını bilmeyim. Sen gayiplerini naiti obdan bilirsen. Men ularga fakat sen meni eytişqa buyurgan sözni, yani mening parvardigarim ve sizlerinin parvardigarınlar bolgan Allah'ı ibadet kılınla dedim. Men ularning arasida bolgan muddatda ularning amallerini küzüp turgan edim. Meni qabız roh qilganingdan keyin ularning amallerini sen küzüp turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Eğer ularga azap qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xohlaganingcha tasarruf qilsan. Sana hiç ehadi taarruz kılalmaydı. Eğer ularga, yani ularının içindeki tevb kılganlarga mağfiret kılsan, sen işinde galip hikmet bilen iş kılgıcıdırsan. Allah ayetidu. Bu gün, yani kıyamet günü rastçılığının rastçılığı üzgü peyda kılıdığan gündür. Ular aslın östana ekip turduğan cennetlerde mengu kalıdı. Allah ulardan razı buludu. Ular Allah'dan memnun buludu. Bu zor baxtdır. Asmanlarının, ziminin ve ulardaki bütün mevcudatlarının padişahlığı Allah'a mensuptur. Allah her nersige kadirdir. Hoş. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أجاب عيسى ابن مريم طلب الحواريين فدعا ربه جل وعلا قائلا ربنا أنزل علينا مائدة طعام من السماء نتخذ يوم نزولها عيدا لنا نعظمه نحن ومن بعدنا وتكون المائدة علامة وحجة منك يا الله على وحدانيتك وعلى صدق نبوتي وامنحنا من عطائك الجزيل وأنت خير الرازقين. İsa ibn Meryem bu özünün muhlislerinin arzu isteklerini icabet kıldı. Akıdın Allah parvardigar olan Allah Azze ve Celle'ge dua kılıp şuna dedi. Ey Xudayım, bizge asmandan bir taam boğan dastan çegin. Biz o düşken günni biz için bir bayram kıysak. Biz o günlerin ayeti uluglasak. Biz ve bizden kiyinkiler hem şundak uluglaysak. Bu dastan Nimbos ve bu dastan bir alamet. Sendin boğanço alamet ve hüccet olsa ey Allah. Senin birliginge ve menin peygamberligimnin rastgelligiga bir alamet hüccet olsa. Bizge senin mol ata ve soğandın bəgin.
bägin bizge senin mol atayыңдın bägin. Sen bolsan rızık bägüçlerinin en yaxşısı. قال الله تعالى إني منزل مائدة الطعام عليكم قال الله تعالى إني منزل مائدة الطعام عليكم فمن يجحد منكم وحدانيتي ونبوة عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من العالمين وقد نزلت المائدة كما وعد الله. Allah Azze ve Celle şuna dedi ki çokum tamam buludu men bu silege bu tamak asmandan men tarafımdan bu tamaklan toşkan bir nime daskan çürümmen. Kimi ki sizlerden menin vahdaniyetimge, menin birlikimge ve İsa aleyhisselamның peygamber ekanligiga tuzkurlik qilib, onun kafir bo'ladigan, onu tanıdikan, mushu mo'jiza, mush dasqandagi taom tushgandan keyin men uni shundoq qattiq bir azoblaymanki, dunyoda hech qanday misli bo'lmagan, boshqalarni azoblamaydigan bir azobning o'zida azoblayman dedi ve Allah va'dasiga binoan va'da qilgandek bu dasturxon tomoqlar billa dasturxon tushdi. واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اجعلوني وأمي معبودين من دون الله فأجاب عيسى منزها الله تعالى ما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق إن كنت قلت هذا فقد علمته لأنه لا يخفى عليك شيء تعلم ما تضمره نفسي ولا أعلم أنا ما في نفسك إنك أنت عالم بكل شيء مما خفي أو ظهر. Asligen öz vaxtida Allah subhanahu taala kıyamet günü şunda dedi. Ey İsa ibn Meryem, sen Ademlerge men ve menin apam boğan Meryemni Allah'ını kup durup işkilerini ma'bud kılınla dedin mi? Degende İsa aleyhisselam Allah'ını pak dep itqat kuchugan aldı cevap verdi nemi dep yak men üçün insonlarga bu o'rinsiz kaskanmas haqdan uzoq qo'ygan gaplarni deyish manga loyiq bo'lmaydi. Eğer men onu demedim, lekin deb qolib qolsam buni albatta sen bilgan bo'lading ay Xudoyim. Chunki sana hech qanday bir narsa maxfiy emas. Sen mening ko'nglim, mening nafsim yushugan narsani obdan bilsan. Ammo sening nafsingdagi narsani men bilolmayman. Sen har qanday narsani bilguchi, mayli u narsa oshkor narsa olsun, mayli maxfiy olsun, sen obdan bilguchi. قال عيسى عليه السلام يا ربي ما قلت لهم إلا ما أوحيته إلي وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة وكنت على ما يفعلونه وأنا بين أظهرهم شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم فلما وبيتني أجلي على الأرض ورفعتني إلى السماء حيا كنت أنت المطلع على سرائرهم وأنت على كل شيء شهيد لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. İsa Aleyhisselam dedi ki ey Xudayım men ulağa fakat sana sen bana ini vahiy qilgan özünü dedim. Ve inicho seni fakatlik qillam bir deb itqat qilishqa buyurgan
muşu yetkizishga buyurgan narsaning o'zini dedim bas. Tavhid va tavhid bilan seni yakki deb e'tiqod qilishga va ibodatdan iborat mushu narsani yetkazish buyurgan narsaning o'zini dedim. E, Men bo'lsam ular qilgan narsaning o'ziga, men ashlarning orasida bo'lgan chaqda, hayot yashagan chaqda men ularga hozir guvohman zani. Ularning qilmish harakatlari, ularning gap so'zlari hammasini men bildim, bilib turman. Ular men ashlarning orasida mavjud, yashab turgan chaqda. Meni ne zaman mening zimindan eclimni va eclim to'shib meni vafot topding va meni osmonga tirik olib chiqib ketding, u vaqtda onun ahvollarini, ularning ichki dunyo sirlarini sen eng yaxshi xabardor bo'lsan, undan bilsan. Sen her narsa şahitsen. Sana ziminde olsun, asmanda olsun, hiç kandak bir narsa olsun, sana mekbi kalmaydı. İnneke ya Allah, in tuazzibuhum fe innehum ibaduk. وأنت أعلم بأحوالهم تفعل بهم ما تشاء بعدلك وإن تغفر برحمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرة فإنك أنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيره وأمره. وهذه الآية ثناء على الله تعالى بحكمته وعدله وكمال علمه. Çokum sana ey Hudayım, ulanı eğer azaplap kıp kalsan, ula olsasının biçare bendilerim. Kandak bolsun. Sen bolsan ulanın ahvalını ait ya, ubdan bilsin. Ulanı öz edlinle halıgınç kılalaysa, eğer rahmetinle bop tıkılı bassan, uladın ço bir mağfiretninki sebeplerden bulgan bir mağfiretin sebepleriyle uladın mağfiret bop tıkılı bassan, sen elbette hiç kandak bir kuch sana galip kelenmeydigan en azizsen. Özünün plan, layihə, tədbir ve özünün işler için naiti puxta, hikmetlik çıkıvıtsın. Bu ayet Allah Teala koğan sanadır. Allah'ınki hikmetlik zat, hikmeti koğan, Allah'ın edlisi koğan, Allah'ın ilminin yüksek, kamil ikelli koğan bir sanadır. قال الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة هذا يوم الجزاء الذي ينفع الموحدين توحيدهم ربهم وانقيادهم لشرعه وصدقهم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا رضي الله عنهم فقبل حسناتهم ورضوا عنه بما أعطاهم من جزيل ثوابه ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز العظيم. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselatü Vesselam için kıyamet günü şunlar dedik ki bu olsa bu ceza günü. Bu yaxşıla işqalla özünün yaxşılıq mükafatını aladigan, yaman iş qilgan badxo'y ahli kupurla özünün tegishlik cezasını tadadigan gün. Bu olsa ceza günü ki muvahhid Allah'ını bir deb itiqad qiladigan muvahhidlarga ularninki Parvardigarni Rabbini bir deb itiqad qiladigan muvahhidlarga bu bir ceza günü ki payda kıldığı muvahhidlarga o muvahhidlarning özünün Parvardigarni ço bir deb itiqad qilish payda qilgan kun bu. Va ularninki
u Rabbinin şeritiga bo'ysunish foyda qiladigan mundaq kun va ularninki o'zininki ko'ngillarida, o'zining so'zlarida, amal harakatlaridagi rostchilik foyda qilgan kun bu. Ular uchun ularning qasr daldaraqlarining orasida o'stanglar shundoq eqib turadigan jannatlar bor. Ular u jannatda abadin abad qoladi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Alloh ularninki go'zal ishlarni qabul qilsin. Ularmu Allah'tan Allah ularga bu mol mukafat berganlik sebep bilen ularmu Allah'tan razı olsun. Bu xil jaza ve Allah'tan bo'lgan rizolik ularning ustiga bo'lgan bu rozimanlik o'sa tangdassiz bir g'alaba, bir qozonishdir. Lillahi vahdahu la sharika lahu mulku samawati wal ard ve ma fihinna ve huve subhanahu ala kulli şeyin kadir la yu'cizuhu şeyun. Fakat birla Allah kınak Allah için hiç kandak bir tangdışı bulmagan birla Allah kınak asman ve zemin ve asman zeminin içerisindeki barlık nersin padişahlıkı fakat birla Allah için. O Allah subhanahu wa ta'ala her kandak nasıl küçültücü bu Allah Taala'nın için hiç kandak bir narsa tosanmaydı ve aciz kılanmaydı. Hoş. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsanı inayetle Maide suresi ayaklaştı. İnşallah King dersimiz En'am suresi oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.